Ekitabo kya Yobu eshura 14. Omuntu ozirwe omukazi amara ebiro bikye, abo w'enaku nsha. Arabya nk'ekirabyo ayoma, ahingura nk'ekicuucu tagumaho. Mbwenu shiiwe omuntu ori otyo akayerusya kumureeba nari nkanye okandeeta kutongana niiwe? Noha owakubasa kwiha ekirungi omu kibi? Tahariho n'omwe. Nk'oku ebiro bye byamugyerirwe, omubaro gw'amezi ge okagumanya, okamuteeraho obugarukiro obu atari kubaasa kurenga. Omwihe w'amaisho abone kuhumuraho okwisya obwo areeze ebiro bye nk'ori kukorera ebihembo. Manya hariho amasiko ngu ekiti kukitemwa kitooka, kandi ngu emitwe y'amataagi mato gaakyo egumizamu neekura. Noba emizi yaakyo yakuguma omu itaka ekakura, n'ekisinsi kyakyo kikajundira aho. Konka kukihurira okufukirira kw'amaizi kitooka, kimera amataagi nk'ekiti kito. Konka omuntu we afa bwampeerayo, buzima omwisyo gumuhwamu. Mbwenu obwo aba akirahi? Nk'oku amaizi g'omu kiyanja gijururuka n'omugyera gukatuuba gukooma, nikwo n'omuntu abyama atiimukye, tariimuka n'obukwakuba okusisimurwa okwisya obu eiguru ririba ritakiriho. Nk'abaasibwa ki onshereka okuzimu, ondindira omu mubonano okwisya aho ekiniga kyawe kirihwera, onteeraho obunaku onyijuka. Omuntu kwafa agaruka abaho? Ebiro byangye byona ebyanteerirweho nkabigumisiririza, ntegereza obunaku bwangye bw'okurekurwa. Kuwakunyeta nkakwetaba, kandi niiwe okayetenga kureeba eki emikono yawe yakozire, ahabw'okuba hati noobara entambwe zangye kandi otiire eriisho aha kibi kyangye. Okushisha kwangye kukomirwe omu nshaho, n'okutahikirira kwangye kukomirwe hamwe. Konka orushozi orutuura nirugwa, rugubwa rwahwaho, n'orukiri rwihwa omu mwanya gwarwo. Amaizi gagyenda nigarya amabaare, n'emitunga etwara itaka ry'ensi. Niwe nikwo omaraho amasiko g'omuntu. Ebiro byona omusingura nawe ahwaho, aha maisho ge ohahindura okundi, omwohereza. Abatabani batunga ekitiinisa atakikimanya, bagarurwa ahansi konka tamanya byabo, kureka obusaasi obwahurira n'obw'omubiri gwe, kandi amaganya agwagira gaba age wenka.